Bog svima, ja sam Ivana i pripremila sam vam vježbe za noge i stražnicu. Pa ukoliko želite riješiti celulit i ojačati stražnicu, a sigurna sam da želite, vježbajte sa mnom. Postavimo se u poziciju mačke. Koljena ispod kuka, korijen dlana ispod ramena. Udahni iz neutral pozicije, znači kralježnica u neutral poziciji. Iz neutral pozicije krenemo u velike stolice i pogledamo prema kuku. Pa se vrati, ovako, odlično. Ajmo još dva, iza. I vraćam. I zadnji puta, iza velike stolice, pogledamo kupak i polako se vratim. Odlično. E sad, izvadim jednu nogu prema iza. Čvrsto stisnem stopala, dakle ne peta, stopala, prsti daleko prema iza, ispričavam se. I krenemo kružiti, ajmo. Znači stisnem prste i kružim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i kreni u drugom smjeru. 10, 9, 8, sigurno sam da osjećate kako radi stražnica. Idemo još. 5, 4, 3, 2 i kik, kik, kik. Znači mali kikovi prema stropu. Ajmo, polako, radite. Idemo još lagano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Koljeno pod prsa i van. Pod prsa i van. Ajmo, polako radimo. Prema prsima, pa daleko prema iza. Pazite, ispružite stopalom. Ajmo još 10, 9, 8, odlična vježba. 6, 5, 4, 3, 2 i zadnji. Prekriži i kik. I kik. Ajmo, polako, za vanjski dio bedara i za stražnicu. 10, 9, 8, 7 i 6 i 5 i 4, 3, 2 i kik, 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 bočno, bočno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spustite i polako se spustimo. Školjkih odmorim i krećem drugom nogom. Krećemo skružiti, znači svadite drugu nogu, stopalo je skruženo i krenem kružiti. 10 puta, znači 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, druga strana. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i kik, kik, kik. Odlično, ajmo još. Mali kikovi prema stropu, osjetit ćete kako vam radi mišiće stražnice i noge. Isto tako osjećate i drugu nogu, ovdje se znači radi o statičnoj snazi. Ajmo još. I još 2 i sad. Pod prsa koljeno i vani. Pod prsa i vani. Nemojte raditi ovo, nego samo ravno, produži, iza. Kao da želite se dotaknuti zid. Ajmo. Idemo još polako. 5, još 4, još 3, još 2 i zadnji. Prekriži. Znači, koljeno prema vanjskom dijelu drugog koljena i kik. Ajmo, super vježba za vanjski dio bedara. 5, još 5 i zadnjih 5 i još 5. Ajmo, izdržite. 1, 2, 3, 4 i idemo zadnjih. Ajmo, još 5 i 4 i 3 i 2 i kik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! Spustimo se. Odlično.
9, idemo još, ajmo, još 10, i 9, i 8, i još, i 6, i 5, i 4, 3, 2, i ostanemo ovdje. Ostanite gore i samo se naslanjamo. 1, 2, znači cijela dužina, ne spušta stražnicu, nego cijela se naslanja. Znači kruta sam i samo prema stopalima cijeli dio. Znači leđa. Još 2. I sad. Super. Sad, izvadit ću jednu nogu. Daleko prema naprijed. Znači nemojte ovdje pa da vam koljeno ide ispred linije palca. Znači daleko prema naprijed. Dlana na. I ide 2 kika. Vrati. 2 kika. Vrati. Ako imate problem s koljenom, ali ste imali, predlažem da ovu vježbu preskočite. Ajmo još. I zadnji. Odlično. Oslonim se na stopalo iza. Dignem se gore. Udahnem. I polako. Kik, kik, kik. Idemo. 1, 2, 3. Odlično. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Sjednem. Naslonim. Čelo na koljeno i odmorim. Super! Ajmo sad. Druga noga. Znači, izvadim drugu nogu, postavim naprijed, sjetite se pričam prije, dlan na dlani, nemojte gurati ramena u uši pa da se zatvarate, da završite ovu poziciju. Da se van, kralježnice ravno, stisnite zdjelicu u pod. Ok? Kreni 2 kika. 1, 2. Ajmo, još. Tako, radite. Osjetit ćete stražnicu, bedreni mišić. Ma, odlična vježba. I još 2. I zadnji. Super, jedan gratis. Pa nek se nađe. I sad, nogica. Stopalo. Hop. Gore. Rukice u strop. I kik, kik, kik. Super. Ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično! Sjednem i stegnem. Super, odlično. Ok. Sad se vraćam. Udahnite. I izdah. Super. Sad. Sjednemo na stražnicu. Postavimo nogice prema naprijed. I lagano se istegnemo. Zadržite poziciju 30 sekundi. Uživajte. Odlično, super. Znači moramo istegnuti nogice, s obzirom da smo ih radili. Jednu skvrčim i naslonim se na drugu. Odlično, sad prvotim. Hop. I isto tako. Znači, istegnite se dobro. Duboko dišite tokom istezanja. Super. Sad postavit ću potkoljenicu sa strane. Idem na 1, pa na drugi lakat. Ako se dobro osjeća i ako vas ne boli donji dio leđa ili ako vas palice previše ne steže, onda se legni i opustim. Ako mi je previše, odite rađe na dlanu. Nemojte se forsirati, nema potrebe. Malo po malo i doći ćete, leći ćete do kraja, doći ćete do pozicije koju želite, doći ćete do cilja. Ajmo druga noga. Pa ponovno. 1, drugi lakat. Koljeno ne vaditi u strop. Rađe se zadržite gore. Ok, držite kralježnicu ravno.
vam nije problem, legnite i stegnite. Ako ne previše steže, idem gore, ok? Znači zadržite se u poziciji koja vam odgovara, koja vam morate osjetiti ugodnu bol, ok? Tokom istezanja. Ok, vratimo se. Odlično, stegni se nogice, udahni i izdah. I još jedan, udah i izdah. Odlično. To bi bilo to. Hvala vam što ste vježbali sa mnom. Bog, sve sretno, zdravlja.